Učinilo bi se čoveku, dok gleda skulptorski ukras na fasadi ovoga hrama, da se nalazi pred kakvom primorskom ili mediteranskom građevinom. Bila bi to pogrešna misao. Predstave u kamenu, bazilikalna osnova i prostorno-arhitektonski sklop građevine trebalo je da Dečanskom hramu daju monumentalnu lepotu i da posvjedoče političke i kulturne veze naroda Balkana onoga doba. Zabeleženo je da je stari kralj Stefan Dečanski, ktitor ovog zdanja, sam odabrao mesto i nadgledao gradnju. Oslikavanje hrama trajalo je duže od 1 decenije po smrti staroga kralja i kako beleže izvori, kralj Dušan preneo je očeve mošti i sahranio ga u njegovoj zadužbini. Steklo se u ovom hramu mnogo neuobičajenog u zidnom slikarstvu Srbije toga doba. Nigde snažnije nije umetnost prodrala u prostor i svojim likovnim jezikom osvojila 3. dimenziju. Klesane scene i motivi koji se mogu sresti samo u mašti ili kakvom zoografskom priručniku toga vremena nastavljaju se na kapitelima u unutrašnjosti hrama i uspešno se utapaju u višebojnost zidnih površina. Kao glavni majstor graditelj zabeležen je Fra Vita, monah pristupnik Franjevačkog reda iz Kotora. Uz njegovo ime u kamenu su uklesane i godine gradnje od 1327. do 1335. Brižno izvedena loza Nemanjića sa svim detaljima koji naglašavaju osobenost ličnosti carevih predaka, živopisana najmanje 10-ak godina po smrti staroga kralja, slikovito je svedočanstvo tom prohujalom dobu kraljeva i kneževa. U kulturi srpskog zidnog slikarstva prethodnog doba, u kome se Milutinovo kraljevstvo razvijalo sigurnim tokovima, bile su u običaju teme velikih praznika, stradanja, Bogorodičinog života, strašnog suda i kalendara. Otuda su zidove priprate slikari oživeli zastrašujućim scenama crkvenog kalendara, predstavljajući dane godišnjeg ciklusa kroz muke svetih hrišćana po kojima su dospeli među svece. Kao da je trebalo poručiti vernicima da život večni pripada samo onima koji su u ovom svetu bezuslovno spremni na podnošenje i trpljenje. Ciklusi fresaka obogaćeni su novim temama, ranije slikanim tek izuzetno ili uopšte neprikazivanim. Događaj prema knjizi proroka Danila, dela apostolska, priče Solomonove, scene Bogorodičinog akatista. Obogaćuju Dečanski hram do te mere da se preko njega može steći široko saznanje o duhovnoj misli i društvenom životu srednjeg veka.
Freske ovoga hrama predstavljaju zbir ponekad različitih slikarskih opredeljenja i rješenja koja se nisu na svakom mestu u hramu baš najsrećnije srela. Brza tehnika sučelila se efektima kolorisanog crteža sa pedantnim slikanjem teških velikih figura koje deluju kao obojeni kipovi. Arhitektura u scenama nije cilj, već sredstvo podređeno izražavanju osnovne ideje, zavisne od ljudske figure, koja je nosilac i glavni tumač radnje. Otuda je, da bi ispunila svoj zadatak, kazivana jednostavnim jezikom pravih linija i lukova koji dočaravaju zidove, kapije i druga mesta na kojima se događa radnja u scenama. Ima u slikarstvu Dečanskog hrama neke čudne smelosti ispoljene u nastojanju da se pomire razlike u stilskom i ikonografskom shvatanju i pored izvesne nemoći majstora slikara, nečega od one crte koju je u karakteru mogao posjedovati car Dušan, a što ga je izdiglo iznad ostalih vladara i uputilo težnji da postane gospodar hrišćanskog sveta, ne mareći zanatemu koju je Carigrad bacio na njega i njegove podanike. Očita je ta drskost i u prisustvu neobičnih nebeskih tela u sceni raspeća, kojima upravljaju ljudi, a čije su predstave navele izvesne autore da i njih smatraju dokazima posete bića iz drugih svetova ovom našem. Očita je ona i u predstavi Hrista sa mačem u ruci, koji nije samo sudija, već i izvršitelj svojih presuda. Koliko arhitektura hrama i način dekoracije govore o odnosima i vezama ljudske zajednice ovih prostora sa drugim, toliko su na izvestan način scene na freskama svedočanstvo unutrašnje organizacije ove zajednice ili bar njenih težnji. Čini se da je po htenju cara kroz opominjuće scene u okviru predstave Strašnoga suda majstor iskazao misao o ustanovljavanju poretka među podanicima, narodom i velmožama, zasnovanog na najznačajnijem aktu civilizacije, na zakonu pred kojim su, shodno njegovim odredbama, svi jednaki. U isto vreme kada je završavan živopis, car Dušan proglasio je svoj zakonik, prvi akt ove vrste među narodima Centralnog Balkana. Verovatno je da su scene Strašnog suda užasom svoje sadržine, jednako koliko odredbe zakonika svojom strogošću, trebalo da učvrste sve podanike osvojenih zemalja u jedinstvu, a time da obezbede vlast i mir u carstvu. Ni u jednom hramu srpske srednjovekovne kulture nije predstavljeno više ciklusa, niti veći broj scena sa većim brojem učesnika. Ovo obilje je delimično uticalo da bogatstvo izraza ne dosegne visine koje je dohvatalo u prethodnim razdobljima ili potonjim vremenima. Uzrok tome je možda i težnje koja je tadašnjeg vladara nosila kroz vojničke pohode u pobede, da u očima naroda carstvo po značaju izjednači sa božanskim. Delo koje je u velikoj meri sin oblikovao i završio učinilo je da otac po njemu bude zapamćen kao Stefan Dečanski, a bogatstvo scena Dečanskog hrama svedoči doba u kome se sa jednim čovekom rodilo, ostvarilo i sa njim počelo da umire carstvo. Starozavetne scene u hramu brojnim detaljima pripovedaju o vremenu rađanja sveta i ustanovljavanju zakonitosti njegovih patnji i nada, nastojanja da pristane uz sigurnu i čvrstu obalu koju samo čovekov duh sluti.